แต่คุณเลยพี่ประมันตักสิ่งนี้กันนี่กันนี่กันนี่กับ maths มาลองหากินนี่กับ class บลาเด็บนี่เลยกันนี่กับ child growth development pedagogy มันตั้งกันนี่เลยกับ maths หอยกันนี่กันนี่ก็มันตั้งกับ paper 1 but paper 2ก็ลอง basic concept งาลาบนองมากันนี่ก็ดีตั้งกับ basic concept กับบางเส้นยี่พี่แต่กันนี่กับ PDF และนี่งาลาบนองยี่พี่กี่บ่า print รู้ทลายละเด็บ print ยี่กันนี่แต่keren malu malas pangkini kumbang ong pikir konsep handai ki previous year question ki dambun ki ba ni haban solve ta ke nginya che khaman nang kong ne hoi ngong e pila da thoi we point jingmut hang ni kan bam por wala ringi tho ang ni ta ka daw kai ka ba ngale nga send pi ka PDF nga pha print ni pi la ne nga send pi de ni ka pala de print la pa mo na send pi de print pa khnang ba bin por kloi khnang ba ngi dap kloi pi hang ni kan nang kong ne ngi ya ji ke hang ni number system can be represented in the complex form as a plus ib uni a the hot way real parts la dep tho to ga yumu ni de way imaginary parts handai ka bangi concentrate hang ni kan de be ya ka real parts ni concentrate ke ka real parts ane ta po real parts don ke hang ni real parts don ke hang ni ki don ke hang ni rational number but irrational number don ke rational but ka irrational number de kini ki integers whole number natural number even odd prime number pat kumta terten handai ke irrational number pat kini ki ba ngila banong mo ki pi twice pi learning ala banong root 3 root 2 bat kumta terten handai ye kini ngim da constraint ye kini ke rational namanang ni ka one ki question ki pair ka por exam takin anang kong ngin ya hang ni ke ya ni hang ni ke integers hoi ke integers hakajing syang am don ka me ban batai kini namarwa pila yo ikini pila suthu shai bha integers number is a whole number that can be positive negative and zero kani ka integers number kadai ka whole number ka ba include ya ki zero positive number but ki negative number positive number 1 2 3 ter hadu infinity minus 1 minus 2 minus 3 ter hadu minus infinity kata kin ki ong ki integers number hang ne yo ke even number but odd number roi even number hang ngal tho even number is an integer that can be divided by 2 or divisible by 2 without a remainder hoi kata la tho hang ne notes but ki example hang ta rung yo 0 2 4 minus 2 minus 4 extra kita ki ki even number takin hang ne ngile ke ka odd number ka de ke that is not divisible by 2 kum 1 3 5 lani minus 3 minus 5 kita ki ki odd number natural number is a positive whole number example 1 2 3 natural number de 1 2 3 hadu infinity 0 is not included in natural number dem tangi don ke ka whole number kadai nadu 0 1 2 3 4 5 ter ma whole number udon lang bat but 0 tahang ni kapadon kame question kan one bun sin kadai ke prime number what is a prime number prime number udai number bala ban diwat tang dalade or 1 the prime number is number which can be divided by itself or 1 ma example la dangi shim u3 ngila ban diwat tang do lade hi mo 1 into 3 lene ngala banong 3 into 1 mo 1 to 3 is 3 lene 3 into 1 kabot ngala banong mo uni prime number udai badan tang arteli ki factors uni way but uni way long arteli kini ki khot ke factors number you 1 but 3 atke factors ngin sale ka factorization ba pin clear ba handai menta kadi bandana kli jong phi prime number has exactly 2 factors ho dan ki bakli nga u1 udai prime number ne am 1 namar udan 1 dan tang 1 factors
Kamut prime number ude bandan 2 factors. The hangni 1 is not a prime number because it has only one factor, that is 1. 2 is the smallest prime number and the only even number. 2 is the smallest prime number and the only even number. Dem nang ngala banong ipi ka prime numbers from 1 hadu 100 kadon hadu arpsantli 1 hadu 25 kidon 9 prime number, 25 hadu 50 kidon 6 prime number, 50 to 100 kidon kano hangni kidon kano 10 prime numbers. Total is 25. The hangni ngala tho ki points ki bapi hangni ki points ngala tho lot. 2 is the smallest prime number and the only even number. 3 is the smallest odd prime number. 357 is the consecutive prime number. 357 is the consecutive prime number. All prime is odd but not all odd is prime. 3-digit small prime number is 101, 103, 107, 109, 113 kum ta tar. Ho nyala mention clearly hakanika PDF ka banga sen ye phi namar kani ka de tangkum ka introduction ka bangi de ban suthu andangila solve ye ka maths nangi shekman the demanta ke kini ka composite number kalong ka composite number ka de have more than 2 factors. Ma ka composite number ka de ka bomde prime ka composite number ka has more than 2 factors kumut ka dan 3 factors. For example kumu 4 la de factorize 4 2 de 4 2 1 de 2 ta ken hangni don kan notali 1 2 3 la ni ngala banong kidan hadu lightly ki factors number ta kada ude we de composite number debna ta 4 6 8 10 12 14 13 ki de composite number co-prime number but OHF la ni highest common factor de bande 1. Example hangni shubut ngishim mi kini ki number shubut ngishim mi ka 3 but 4 la ding ya do 3 mla ngila hangni tambah hangni mla la ding ya do 4 hangni ngila ngila tang do 1 3 sa 3 1 4 sa 4 kamot uprai ni HF highest common factor de kan de 1 taken ke kum tangi khot oi ko prime hoi andangi la le ka LCM bat ka HCF pinsa so thu bha ap khandit tok ki kuman slam no taken mentang ya che ngin ya cha ke ko prime la de hangni kyong 2 digit big number de we la de kyong 2 digit big number de we 992 2 digit chumun 2 digit big number udewe 99 leni kyong 4 digit biggest number dewe 9999 3 digit smallest number dewe 100 kum taken kini kin sawan kijing kali ki ba pher lagni tangba takdaw phideban so thu ba taken hangni ki ong successor number dewe successor but predecessor number successor kumula dengan tho 500 nga plus 1 kumud dewe ni dewu successor number kumud hangni ngayo 501 hangni pan predecessor pan 500 nga minus 1 ngayo kano 499 takin kyong oi proceed kuno spelling predecessor okay sto kani em danga than jingli tagada skwa mani thu epi malumala hoj mentangin ya pat ka place value pat ka face value kani kadai ka ba don ka ma har kunum no r max 1 ben na gane ka ayu de paper 1 ne paper 2 ka ju ki 1 ben hakapor exam habai de bat kini ki place value but face value hangni ngala do tho epi ngaong epi dakhasi to ngan le ong swala kasi se jong kumno tali post pa hajar lakh pat kumta terma pholak poisa crore hanre de ka english pan hangni yong kumno unit or ones 1 tens 100 10,000 mogini ki number 1 nangni sedang nangni 1 10 100,000 kumta ter hoj page ikani ka PDF pin so tho taken hangni ngile kumno hangni
ngile kan ni nga thoru artali la da gyong da ke Indian mo nyong 10,000 10 lakh bat kum ta ter la ding yong da ke international pat nyong kum 1,000 or 100,000 10 million bat kum ta ter 1,000 100,000 million 10 million bat kum ta ter ta ke kani ka bangila tho hang ni kumnung i represent habide bat kini ki number la ding tho da ke Indian system la ding tho da ke Indian system komod ba ngile kumno ka ni kurkom ngile kumno ka ni kurkom hadin way number ni ai koma da mata hadin artli mo the Indian system the way number ni ai koma da mata hadin r the day by day the international system pat artli da mata lai artli da mata lai te hangni ru ngala ai phi kanuksa place value kumut kumno face value mut kumno pi lading kren lading yong place value ka place value kumut ka jaka shong ka jonga kala ban change mata ngasa haranja la shai si ngan sa samadan ting bat kumta tar ka jaka sa ka jonga kala ban change kumta habai di bat kini kinam baru kila ban change ka jaka shong ka jong ki mo kila ban dan ha ka jaka jong ho 100 la ne ho 10 mo la ne ho 5 o bun ong la ne ho 1000 bat kumta tar chumul la nga tho 5 6 7 0 8 9 la da ki ong ye phi wat ya u place value jong u 6 hang ni jong u 6 hang ni u 6 u shong hai tali post pa hajar phojar kamut u shong hai 60,006,000 le de ki ong pi place value jong 8 hang ni de kan no u 8 u shong hai ha tali pho u shong hai ha pho kamut nga tho phra pho le de u shong hai ha ten nga tho 80 lada ngong ye pi u face value jong 7 hang ni de we w7 namar ka face value kam ju change la no number u badita ka mun devta hai hoi laden kren habai de ban ngaru ka face ka jonga kam change compare laden ta ka singi nga sa hni la sha nga sa shawai hri ka do jonga ka long bai kumju kata ka de ka face value hoi ngai de ka example hang ni ngai de equation hang ni sum of the face value of 5 and 6 to kan ni par kum ta ter ngala yo kan ni hoi kani pat bangaong how many hundreds mix lakh lani how many thousand mix crore mo lani nga la man ong phir kitir kasi kanno tli ki kot ship holding ka ban long chispa phile kumno kanno tli ki kot ship holding ka man long chispa nga tho chispa divide ship ho ta ke nga yo kan no ship tli ki kot ship holding ka ban long chispa ta ken havidi bat kini ka question ru phidi ban le kumni no u bahe tho hajrong baret divide po batam nang ta phi yo ya ka correct answer takin matang nya chakman kabadon ka me kade ka LCM and HCF lani bat hakaju ka poru gin le ya ka factorization gin hakaju ka poru gin le ke ya ka factorization ngam tip ka clear ne hakaju ka poru gin le ke ya ka factorization shubo lada kia ye phi artli number hang ni nga ship kan no 12 badu 8 chmud 12 badu 8 la de ki ong ye phi find LCM and HCF jogini ki artli number de kan no LCM de kan no lowest common multiple LCM full form kade ke lowest common multiple HCF common highest common factors HCF common highest common factors komodo you highest common factor LCM ngan si thui pi mata shubu du ei ngin ya hang ni bangla ban diwa ji kini ki artli no ma ngas dang chwa nu a habagin diwa you no ngi sedang chwa lu a damla war ngi ya la damla la ngi ya sao bat kum ta ter tangi ya du r sin rio khada 2 6 12 2 4 kade kan no 8 te manta la dang ya du tu ngarang la ne am hoi ngarang la la dang ya du tu ngarang la ne am hoi ngarang la 2 3 day 6 2 2 day 4 te manta la dang ya du tu ngam la namar hang ni day 3 kabon nganam la ni la dang ya du 3 ru nganam la namar hang ni day way day 2 way day 3 te habokum ta tang kini ki artli ki balong common bandiwa ne bata kini ki artli number ye kini ki khot ke highest common factor ye kini ki artli 2 into 2 common 4
4 day way HCF jong kini ki number HCF jong kini ki number da dem na ta la ding ya chu shu spo ya la de piman man tho ma la de pi kum ni la long bad wat LCM multiply lang LCM pat kum no ya baro pi multiply na du sta du posh mo ngale lai ni way lai sin to code be ar dem na ta ar sin way ar mong ar sin way ar takin LCM pat kum no pi multiply ni kini baro kum r sin lai sin r sin way sin way ta ar sin r sao lai sao khat r sin khat r sao kum LCM hang ni de kan no LCM hang ni de kan no r ko sao LCM hang ni de kan no r ko sao LCM hang ni de r ko sao ho nya la batai bha hang ni te amo la to multiple la batai ba hang ni te ngang it can be so to ta ken man ta hang ni ngi le ke yang ni nile kini ban fine ke HCF of fraction ko formula ke de no HCF la de kia de ka fraction number ban fine ke HCF ngal I formula hani HCF of numerator by LCM of denominator la de ki power de pi ke LCM of fraction people le no LCM of numerator divide do HCF of denominator la ni ka funi ka way formula be on product of two numbers is equal to LCM and HCF the hot can need a solve the previous year question prepare in sa ayuba kumbang pi kan ni tang basic introduction kaba nga IP hang ni hot ki ratio proportion ki profit loss nga la le ni percentage ru la le ni tang ba le ve le ka ba manta ka ni discuss ke concept hang ni Muntakin ngam kwa ban pislem ni kapor ke jong pi wala da kidon bisabar ki halla ki mare ki ba lekai amlele ka kabadon ka me hang ni kadeke hang ni how to find prime factor total number factor odd factor even factor sum of all the factors extra example lada nga IP do 12 lada nga IP do number 12 now factorize kini factorize 12 file gum fi factorize 2 6 12 2 3 6 3 1 3 te hang ni lada ki kli phi kanotli ki prime factor hang ni tharai tang pe phila te tang pe phila te ki prime factor hang ni don kanotli tang pe phila te ki prime factor le ni ki main factor hang ni don kanotli ni way are like kumut prime factor hang ni de kano prime factor hang ni de kano lie tli 1 2 3 prime factor hang ni de 3 le de ki kli phi pan u shumut total number of factors par de kanotli total number of factors par de kanotli total number of factors par de kano total number of factors kumot pia plus kumni 3 but 2 long 6 but 2 long 8 kamot don kano up ngan chpni phi ka formula bapen shai bang ni mo kat kumba ngi tho shumut uni 12 anda ngi la de factorize ngi kano 2 square 3 to power 1 yo 2 square 3 to power 1 kumno ban find ni ka prime factor nang kumno ban find ni ka prime factor gile gumno ngi add uni power jong 2 de 2 power jong 3 de 1 2 plus 1 lo kano 3 kumun de 3 ta kain ka bar power ni total number factor ngile gumno total number factor ngile gumno uni power ni plus 1 2 uni power 2 ni plus 1 into uni power 1 ni plus 1 ya ki power ni plus 1 ban find ya ka total number of factors ya uni power 2 ni add 1 into you power 1 ni add you ta ke hang tong you kano 3 hang ni you kano 2 komot 6
6 kadai ke 6 kadai ke ka total number factor 6 kadai ke total number factors dan utala dingia cuma hang ni la di pha ni ke hang ni ka sum of all of the factors kadai ka badan ka ma gani sum of all the factors sum of all the factors la dingi page u12 la dingi page u12 kemudian la dingi divide do 2 rungi la langi divide do 3 rungi la dengan divide do 4 rula do 6 rula ba do 12 kemudian kidan kan tali khat r ban rio longan khat phra r po r sao san rio nyo kemudian hang ni kidan kan r nyo tali ki total sum of all the factors hang ni kidan kan tali gini sum of all the factors kidan kan tali hang ni kidan ko bahado hadu kan tali hang ni r punyo tali ki sum of all the factors hang ni dan kan 27 kumno ban find ya ka sum of all the factors kamot kani ka formula hang ni kani ka bangi yo hang ni 2 to power 2 plus 2 to power 2 but 3 power 1 ngile umno 2 to power 0 plus 2 to power 1 plus 2 to power 2 Uni 2 to power 2 sedang na 2 to power 0 plus 2 to power 1 plus 2 to power 2 but haga juga power ni multiply yo power jong 3 ngile guna 3 to power 0 plus 3 to power 1 takin dalale gumni yoga no 2 to power 0 de 1 plus 2 to power 1 de 2 plus 2 plus 2 to power 2 de 4 hangni pan yoga no 3 to power 0 de 1 plus 3 to power 1 day 3 tengi yoga no hangni 4 5 6 7 yo 7 hangni yoga no kano ngiyo hangni kano 3 but 1 loga no 4 thousand sana pom ro thousand nyawa no arpo phara the formula ngiyo arpo phra kumni nga khen belinga yo arpo nyo among an khen bhai man nga bakla khat ar ban riu long khat phra badu no ar long arpo sao arpo inyo but so 1 ru ngilaban multiply do 1 ru ngilaban divide jo 12 komod arpo nyo but i 1 long gano arpo pra te tangi ni ki baki kwa ban kali ngi mo ki kwa an kali phi ho hang ni de kyong odd factor hang ni la phi page odd factor de we odd factor de u 3 odd factor de u 3 hang tu kemun la do odd factor de u 3 kemun ngio kan no 3 plus 1 ngio kan no 4 te ka batam na ka ar pra ka de ke even factor hoi ngala batai bhang ni tekani ka de ka nuksa banga shim do 12 hang ni ru nga shim do 300 ngala batai bhang nong ye phi bun ki jing kali ki banong find the prime factors ne find the total number of factors of the number 96 lene number 86 mat kumta ter kin sa pha le phi te bamanta ka de tangka introduction mulu mala ngai champi so thu te la de phimda ni gani te phinum so thu te la de phidan ka biang palat hoi sa comment khnang ba ngan so thu la ne sa tek sa group khnang ba ngan so thu takmata ko wi pat ka video ma ban long ban improve nong ta ko wi pat ko video te man ta long kham kar ki khandit sai ta skin do pat